मरुओइना थोंजु ओइबा केंद्र सिदे मसा जेल दा लई ना ओजा विशेष वोट का गिबा केंद्र नि करम केंद्र दा थोखरगेबा पैसा न लई हिब्रामी यामना तांगबा केंद्र मनि थोंसे सिदगा हाना चटनबी पैसा न लईबा याबगी कल्चर जो हौजला कनु मोरल करप्शन तौबगी मदुगी दो थोंजु प्रजा न थिंगबा मम तौ ताई मदुगी वारेप तना करी तौसिगा कमाई तौसिना वारेपगी प्रोसेस तु नेबा पॉलिटिक्स साइड अदुना अखोइना खबर दे इरिबा मीटिंग तौरिसिसु इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ने अखोइगी वखललोन अदुना पॉलिटिक्स यावरो है तारगदी यावनिंग्रबना अखोइना विथड्रॉ तौलेमिना कांगबुना माइ मागी मरनाय होनबदा दुम लैरगा सावबना पंगसाव सावबदो मतम लागसु ngahang की चांगा अमा चत्रु मा लिसिंग अम फंगनो होनबदा तौरा भोट तौरा सुम चखिबना सुम सोखरकपा दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड वी सिंपली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिक्स इज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर अस मियोइबा मोइना हिंगबदा राजनीति की फुबम से कइनो दंगा साइजनी मियाम गुइबा वारेप लौरिबा थबक इंखांग पाकथोगा मोइना डिसीजन लौरकपा इमा इपाना डिसीजन लौरगै डॉक्टर तम फंगे न लेसबाइना लेपा किसु कदाइ सकदगे न तौरपगी सिल्लिबा लांगिबा डिसीजन लौरिबगी मदुगी एक्टिविटीज मदुगी प्रोसेस सुनेबा वेबरना मागी अफाव एसे पॉलिटिक्स एज वोकेशन आइदा इरि दिस इज पॉलिटिक्स सिगी पॉलिटिक्स मान है पॉलिटिशियन जे मखन अनि सुई मान अनि थों थेंगने है याम नुंगाय वेबर गिदो आई दिसि लाइ पाप दिसा थेंगरगनि गो हारिसे नांगन लाइ उन तामबा हुजिन इसाना सागोन र चलेबा मान पॉलिटिशियन जे अनि सुई मान है दोज हु लिव फॉर पॉलिटिक्स है लिव फॉर अमना लिव ऑफ पॉलिटिक्स ओ डबल एफ कई हाइगे द लिव फॉर पॉलिटिक्स ना पॉलिटिशियन मागी आइडियोलॉजी मागी पर्पस लाइ पा की करी कर मागी गोल हम लइ जैजना माई पर्पस अदू ताना पॉलिटिक्स याव पॉलिटिशियन कांगू मा लिव ऑफ हाइजना माना करम नोयदा ngसाइगी पॉलिटिक्स संगरुदी स्टेट की वेल्थ एंड पावर से एक्सेस लेना सेन तुम पावर से पायरक मतमदा मदुदगी फंगक मागी मटेरियल बेनिफिट तो मदुना गाइड तौर चप पॉलिटिशियन कांगू हमसु लेनेबा हाइदी ऐसे आइनो जी आई गाड़ी थौबदा मपान सुंगाई अना मपान चपद प्रोटोकॉल लंबी खाकनी पायलट थाजल ममांग गाइड तौने ब्लॉक लेते सो मेटेरियल बेनिफिट खर लाखनेब सेन तुम नंग डिसीजन लौमकदोनी सिगी मेटेरियल बेनिफिट ने मोटिवेट तौर मदुना लमजिंग चप पॉलिटिशियन कांगुदना मा कई है द लिव ऑफ पॉलिटिक्स है मणिपुर तारीब दशा से लारिक लाइसु सोइबगे मथक्ता अखोइददी कइदौरगे द सेकेंड नहासिंग खंबियोगदबदी we are dominated by politicians who live off politics live for politics no nate live off to material benefit no guide tawraga neba ai sage thake dei khaidarak duna noi da mu yen thorake na leiba aduma makhan gi potu da ne lamjing da na aristotle ngasai kamaina nunga yai fogene khanna nei na bi pose maning chakre boje aduna ne ai project ama pa me se angang sing sigi sana khona bai kai senga de sen je kai loge na thiba na taba सिदी पर्पस हम चली नत्रो हुजिक तौनैसिल कमाई तौवे मणिपुरदा मरम मकोब सुचान चानरबा चेंग चाबा अखोइसिदना चुजाक न सिनबगी टाइप ते चुजाक सुमाय थानबा एग्रीकल्चर की सुमाय प्रोजेक्ट हम लेउंगो प्रोजेक्ट हम ते सारो नै पैसा खा लौजे पैसा लहौरे अदुगा चानबा मा प्रोजेक्ट सावैना चटपा कांगबु कैदौबैनो लिव ऑफ पॉलिटिक्स बेनिफिट फंगनने पैसा चायानबा तौगदबन करी अखोय मणिपुर से करी वाली सी लेरगदि ओसी तौम थदि सेन सिगराइ लौसी अंति मतबा अदना अखोय दने ngasi कावबिरोदना लिव ऑफ पॉलिटिक्स न मसिंग हेंगलकदने बसोइस न पर्पस हम यावरगा संगदबनि पॉलिटिक्स अदुगी डिसीजन मेकिंग दुने हुजिकी थेंगरी बखोय मणिपुर की ओरिबा फिबम सिदा द लेप ngamba डिसीजन हम दना पॉलिटिक्स तदि माना मो रोइबदा आइगे सेकंड पार्ट से एवरीबॉडी इज अ पॉलिटिशियन अकॉर्डिंग टू वेबर प्रजा मैम जो डेमोक्रेसी से पॉलिटिशियन आते हैं मान कई कहोगे द ओकेजनल पॉलिटिशियन कहे मान मिचम प्रजा से करीगी मान ओकेजनल पॉलिटिशियन है ना भोट थादब डिसीजन लौरीने पराम तंबी से मोइसे फजन तौगिद्रे थब अनोबम सिंदोक्से से मियामना लौब डिसीजन नसाई मान पॉलिटिशियन डिसीजन मेकिंग ने हैगना अदुना अखोय नहासिंग न कावरोदब से भोट से क्या इंपोर्टेंट होगे द दिस इज अ मोमेंट वेयर यू बिकम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वारेप लौबगी प्रोसेस अमदा नंगी नंग सरुक यानन पिरक मोमेंट है मियाम प्रजा सिंदा ए सी सरकार जे सोइग्रे यादे खोते है दिसि लंगथुक सेना डिसीजन लौबदब मतम न खोय नम कैदौरा ngसाइगी लिव ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन सिंग न खाइदरक मचुमदो चारा कांदा चांगा मा इसा न पिदा मतेंग पामिर मिल होंगदा स्कूल चपदा दिल्ली चपति की कपिर में हागा योन थोएबा अदुना नेबा दिल्ली न मसक खमल
นั่นเนี่ยว่าคุยเจพี่เกพิลายนั่นโฮมเซกเตอรี่นั่งงานตัวไม่งักช่างงานระเบิดนุปานเนี่ยว่าวันจักรตัดเนี่ยทงนั่นอะไรสิแม่เนี่ยคุยกันตัวคุยเลยไอเดียเสร็จมางานอีกตัวไอ้นั่นสนางไอ้มาตะปันระวันเนี่ยพอพูดกันเลยตัวไงมันนี่บุปผลิตเช่นเราก็ไปชาร์ตนาเวลาคุณนักแต่เนี่ยดูนักไก่เดียวกันแต่เนี่ยพัฒนาสากสาวมาจ้างนุปีกีอิจดาบีเองต่อแล้วก็ไปชาร์กองทงนะไปยาบ้ามีมหาตัวก็เอ็กซ์เรชั่นปีละเลยไปยาบ้าไปชาร์นั่นเลยไปยาบ้าโอ๊กแต่ไปกุมเลยไปยาระบ้าอะดูมันคุณนายเนี่ยลูกศิลปินเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะคุยกันอะดูนั่นเนี่ยว่ามันเจ็บตรงนั้นลักษณะนู้นจีจ้าเราเลยสิบทลักษณะนู้นยังงูมาสักตะแก่ใจลิซิงอันนี้เลยเดี๋ยวให้แบบพูดเจ้ I will show to the world again ให้เรื่องมันเนี่ยว่าไม่นะมาสักตะแก่การัมcommunity โนการัมแบบพูดหน่อยเสมอนะมาสักตะแก่นั่งไงเรื่องมันเนี่ยว่า27 election ละไปชานั่นเลยยังงูตัวกันเนี่ยสุดของเราก็เนี่ยข้าราชการนั่นเลยกษัตริย์เนี่ยก็คุยสุดาก็ดูตัวเรื่องมณีปุรีตัวมันก็ทัวริซึมมาหังบีเลยให้กันเนี่ยเลยกันนั่นเลยครับมาเสียคนจริงหิงกิดราบตัวมันอะดูนั่นนี่ยาโรยดับเบิลลานเนี่ยคนที่มันนิ่งหันแล้วก็เชียนไปดีนั่นที you pick up your battle อะดูนั่นเนี่ยคนนู้นจะกันหัวนั่นใจใส่นะไอ้กี่ปาร์ตี้กี่แพลตฟอร์มด้วยก็สวยนะชุ่มทุ่งนะไปหัวนั่นอะไรสักอย่างนั่นนะงั้นใช่ GKP ไลน์นั่งงานกี่บอกว่าคนที่ต้องนั่งรีบแต่กี่ลุงนั่งยี่กูไม่หาเราคุณเดมันตรีพาดวนเงี้ยมายุ่งดับย่างทางกี่ไลน์ตัวกันจับตัวตรงนั้นปูงั้นมีประกังบูสิ่งที่กังบูเสียเดลีน่ะขังเงี้ยบ้าMasida ne ma ina layara Chris kamai ni thude ke je noina pia suping ne noina mai to ya ba community na te ipai pu na chahi lising ani na tamama ba adung ba phurum ni literate society ni larik le ma ba kangbu ne khoi di noina minai ne thang dong na na okto bidung na ne paisa khar chai thor ga lei ba ya ba na te se amuk tang ning je ba du maya mang tok ut bin na se ba amuk to ut se ba na te War say this is the beginning, turning point. Ya they have a kangragadi na break out di ya khaladi sum phamba chaladi lepa chaladi phamba chaladi hip chaladi sum changal lakadoni changal lai sin hosi aduna masigi live elections ko na politics masak khangma mathau tai aduna vote line lobi ganu not everybody is perfect mi oi bam ta perfect ob bhagwan krishna bau siva kanda nang lai ora ka do sino hai da mi oi bam po di perfect oi dam ni hai political party lo na mo perfect oi na te dubu you have to judge lady the historical moments da kanon na Lenin revolution to kan hairam akoi du proletariat revolution lore working class peasant na pairam na buzo ma am so hatu ase class annihilation to dong ne marx na hairam Lenin na no theory da cha ja re marx na kai hai ma hai du di material ni historical materialism hai bini ma hai me concrete analysis of the concrete condition reality yenga ga sakka da bini which is so regional am tauri it's good but regionalism is kaino magi reason do ki interest ngak ngam bai bane mi party ne nam sanga ka xy jenem changa ka hainga ma dom phat tung san am dom chong delhi ka sumai ong ngam da bu da haing reason ne nam maming da cover da chap ka dom da chap du kai kana doino ba khoi da second India ai bale pak se le minem da haing national party nok ta khoi negotiate to bom changdro ngasi file chatpa matam dai khoi gi IS officer su leite am su leita bina file kari iri kana khangau ge na adu gi system da yaw ba ma thau ta ba adu nangi national party sing na vote kar ko da BJP da Congress na lead wor da nangi sphere of influence nang influence of ngamba mi thajal laga adu gi mi ma changdro khoi da India is the eliminatory so you must find a regional in whichever party MPP oigera, NPP oigera, Congress oigera, BJP oigera, I niti, you must have your regional interests embedded. Number one, two, you should have the capacity to negotiate your own interests amongst them. India I believe personal area di nangi interest masi negotiate to mga magi gat am lay mamam changeba nang any party was no. Sini, ahum suba nahagi role se karino. Ayam sangang jaro sidadi cham wane. Mayam khangbiyo ko. Manipur ga ha ma mikap tolak pa renaissance sai khoi na 20th century ha ko na Irabor Khwarakpam Chauba Dr. Kamal moina tarom said they were all in their 20s Lingsing lale ima maitai chanu maitai saita mande nungdai na iri ba saireng iba kanda Komol was in his early 20s Khwarakpam Chauba was in his 20s
nursing na drama troka hamba horokpagi kai awanu or khimam tunda British nu or pamaktu de direct haya damna nakoi na nangi nursing gi lila ga sanaraga tawrei ba mawang 24 gi na ngaktene they were all in their 20s moina chahi kunthal anjala pa matam na ni political oi khalai sina mo kunthal ni fusu la pa ngaktene ba aduna youth ni revolution horei do hamada they are all in their 20s chamana na 1960s up 50s age hore late 50s age anova juki anova sapu duna laklo na harol semlasi anova sangsar ngasai sakhi be sai hoi ma Manipur koloi nangi Manipur adagi ama akoi ge koina chatuna lapna koina thiduna lapna chatuna nang bi fangloi ma they are all composed by pawung sham pawung pahari moina ne chahi kun churi ngai da tawbang akani they are all in their 20s and early 30s Sigi Naharun gi Iranga 1964 harpada they were in their 30s only aduni ngasi wau da khona Naharun lai ngasai ahan lon amalai rabi Sanskrit ta tawdana ngaujadana India gi ngaujara makangbu including Oja Ram somnundu gi mapai bungo Aramam Doren Rojit moi gi generation du gi completely rupture torokoni Naharol haisa daini lahori ba Naharol se ngasi gi Naharol singse akoi kadai de lai ge ba sigi se amutta khanbi ob koi da according to studies India aiba lai park sida Asia gi una lastly Africa and Asia India gi una di cha da humpu manga di chahi kunthra manga gi makha da lai India population so 1.4 billion gi manung da 900 crores se chahi kunthra manga gi makha ngak median point je moina 30 years hai lai se pakat na lai ri bunga sai ge 20s and 30s ngak tane ba adubo Lady by Kugi Naharun Singsi Magi education Magi awareness politics as a carino Matamoy Nataga Moisu Mantriam Laga Saksana Bopesakar Piram Nataga fashion Karikara Tauraga Humoga Sakidori Branatraga Irabot Hoina Taurameba Komol and Toraba Sahi Kuma Tokunito Kumari the Togiba Naharun Singh Paun Pahari Hoi Aramam Somran Doi Pawung Samoina Moina Tauramba Tahi Kunda Togiba Irango Ngasi Manipur gi thengner be historical moments da ai gi sa sing lai noi na ne mamai sum ho da khri akhoi di loi re we are gone in another few years noi gi life se ne bo jing le ho do noi nei ma le pa ng si ai gyan ta ba ma sang noi politics ma sak khangmam chang ni ke do ba yaw do non sida da na ta na ha ne na politics sang ka da middleman gi type ta saning han bai type ta Mantri da nappaga paisa pirga ticket pirakke go mahai banatraga adagi Delhi de project lorga magi percentage kakpa vote paisa duk sangre adu to budagi hanjal le hai adu bandhop tamena madu go manaha to sanga ibdo politics ke lak na langada man akhoi na tamakpada akhoi jo senior professor oiramdina na recruiting an assistant professor se assistant professor mai thabak lowisina yam thina lubu heli professor lobu de hai kai you know Professor they already set tawrani ma dikha lega su retire tawrani adubu chahi kunna ma kunthra ma pai ho godori ba department tu gi oza se apha khalo draga dina department chahi kunthra ni fu mangane se khangba gi ne ba all the recruitment the kai hai ga it is very difficult to select assistant professor then selecting professor hai an ahal na torma politics tawna ha ai na khangba yam lai Dhamaki Taudana, Sanadana, Amamayam, the land Uchai, the Pisa Pisan and Kotana. That politics must be thrown away by our youths. Other than a Maleba and this. Sin in a Harol Gero. Aroba, a Hoinikin. Like Paki, Kandan and Nanga politics, however, Nira, Ed and a Kotana Saka, Gijam, European Sunu, Manipur Stiga. I know Heisening Badi, Moigum, Mission of Mototai. Paisayam Tawagi Motana, Lekai, like I know Haibi Umagi. Saftner, Mikena, Nangitama Singai, Nang Yorkano, I meeting Singana, Maduma Mitolaka and the Prazagia, same Mutolakin and Simon Korean. Maru in the Tongzu Wabakin today, Masazi, the Lay Nawazabi says of what Kagi Bakindrani. Karambakindra, the talker gave up, was that Tumba, Paisana Lay Ibrami. Tongzu is a matango that infari, the Dilawine High, Masai, Kagim Pali, Hokum said. Manipur Masazi, Coxy Pickers and the Hunangang, the Mia Mahar of the Kahla, the Nui Mozafri Lilloy Haigam, Kanavada. I know that Haigalap on Abda Salaloy Haineva, Ya Pickerba, Cook never Taurido. Adugi type then attempt to the periphery the lady, but Tongju the Gi, Paisa, Yao the Vida, Pot Adagiba, Praza Sing, Nasiki Karigi, Paisagi, Mera, White Sadu, Novacida. Tongzu Masaneka, we want ever the Nuena.
Oja to mang kagi kamay kagi Jesu kamay kagi paisa ta chalam da ba magi commitment lei ba lei pa ki kenom da mamita kra ba du ba kendra ni Manipur ki maram da yam na tang ba kendra mani thong se sida ga hana chatna bi paisa na lei ba ya ba gi culture jo hojala kanu moral corruption to ba gi madu gi do thongju praja na thingma mama tau tai madu gi thingba gi ahan ba in ngasai khanjari ba mayam sigi na yumpham mun ba thabak oina pangthuk na be handa ki mikhang sida ai gi naw si amuktam thaga pero ang ti yenge Manipur gi hope amatang kamay lei ba ya ge se ai masi haira ga iswa dum tension thank you